Itsinda rya Symphony Band ryasibishije indirimbo ya Ariel Ways kuri YouTube, naho Harmonize yagaragaye mu myambaro y'abagore n'ibintu bitangaje cyane. Naho witwa Tanasha wabyaranye na Diamond yavuye mu kiganiro n'umujinya kitarangiye abajijwe iby'urukundo rwe na Omaley. Naho muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo havumbuwe imirambo y'abantu 17 itariho imitwe, ni ibintu biteye ubwoba cyane. Naho umukobwa ari mu gahinda ko kubengwa n'umusore wamusabye gukuramo inda inshuro 72 nyuma akishakira isugi. Naho umunyapolitike wari umaze amezi 3 yaraburiwe irengero yasanzwe mu rugo rw'umugore wa handi hantu yari yibereye rwose ameze neza atuje cyane. Naho muri Sudani y'Epfo intama yakatiwe igifungo cy'imyaka 3. Iyi ni Rise Up Media TV, wowe utarakora subscribe uyu niwo mwanya kugira ngo ubashe kujya ubona inkuru zose tukugezaho. Kora subscribe ubundi utangire sharing n'ibiganiro byacu bisangize inshuti n'abavandimwe kugira ngo bose tujye tubana umunsi ku munsi. Izi nkuru ndetse n'izindi zose zigiye zitandukanye ndagaruka mu kanya gato nzikugezaho ku buryo burambuye. Reka nongere nguhe ikaze mu nkuru zacu twaguteguriye kuri uyu munsi. Ni inkuru ziri kugenda zicaracara ku mbuga zigiye zitandukanye, aba ari inkuru ukwiye kumenya ubundi ukarushaho kuryoherwa n'ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Nyuma y'umunsi umwe Ariel Ways ashyize hanze indirimbo Nkomeza yasibishijwe kuri YouTube n'itsinda rya Symphony Band ryamushimiye rikamwita umufana ndetse rikavuga ko yakoze kava nziza y'indirimbo yabo. Mu kiganiro n'Inyarwanda umuyobozi w'iri tsinda niyo niteze Etienne yavuze ko ari bo bayisibishije kuko byari bimaze kurengera. Ati nta yandi mahitamo yarahari kuko yaratangiye kurengera kabisa, aho nta wundi yavugaga ni Ariel Ways. Indirimbo Nkomeza Ariel Ways yayishyize hanze nyuma yuko itsinda rya Symphony Band rimukuye mu ndirimbo My Day nikamusimbuza Bwiza, bivugwa ko bari barayikoranye na Ariel Ways ubwo yarakiri muri iri tsinda. Itsinda rya Symphony Band rivuga ko ritigeze rikura Ariel Ways mu ndirimbo, ahubwo ribifata nkaho yayikuyemo kuko ryamusabye kenshi ko bayikora ariko ntaboneke, n'igihe bamwandikiye ubutumwa ntabusubize. Ariel Ways yaherutse kugaragaza ko atiteguye guhomba iyi ndirimbo yakoranye na Symphony Band, abinyujije ku rukuta rwe rwa Instagram abasaba ko bayisohora, ariko ibyo yabikoze nyuma y'uko iri tsinda naryo ryari ryateguje iyi ndirimbo bise My Day. Nyuma y'umunsi umwe iri tsinda risohoye My Day ryakoranye na Bwiza, Ariel Ways nawe yahise asohora Nkomeza isa neza na My Day ya Symphony Band bakoranye na Bwiza. Ibi byongeye kugaragaza ko aba bombi umubano wabo urimo agatotsi cyane, ko bivugwa ko atari ubwa mbere Ariel Ways yaba akuwe mu ndirimbo za Symphony Band kandi yarazigizemo uruhare. Twigiriye muri Tanzania nuko uko umunsi uje undi ugataha, uyu muhanzi rwose bamwita Harmonize ntasiba guhorana udushya kubera kugaragaza amarangamutima afitiye Kijala wahoze ari umukunzi we yifuza ko basubirana. Harmonize kuva yatandukana na Brianna w'umunya-Australia yavuze ko atifuza gusubira mu rukundo rw'akajagari, kandi ko Kajala ari we mugore abona bakundana akongera kuryoherwa n'urukundo. Abinyujije mu bikorwa bitandukanye, Harmonize agaragaza ko yiteguye gukora buri kimwe cyose cyatuma yongera kwegukana umutima wa Kajala, nubwo uyu mugore kugeza ubu ntacyo arabivugaho. Bivugwa ko Kajala na Harmonize batandukanye bapfa ko Harmonize yashatse gutereta
umukobwa wa Kajara binyujije mu butumwa yagendaga amwoherereza. Uwitwa Tanasha wabyaranye na Diamond yavuye mu kiganiro n'umujinya kitarangiye abajijwe iby'urukundo rwe na Omaley. Urukundo rwa Tanasha na Omaley rwatangiye kuvugwa mu mpera z'umwaka washize, uretse ko aba bombi ntacyo barutanzeho ibitekerezo cyangwa se bagire icyo babivugaho. Mu mashusho yagiye hanze agaragaza Tanasha Donna ubwo yari abajijwe n'umunyamakuru kazi wo muri Kenya witwa Kalondu Musimi niba koko ibihuha by'uko akundana na Omaley ari ukuri, undi yanze kugisubiza ndetse ahita atungurana ava mu kiganiro arigendera. Yasize agize ati bitari uyu munsi mukundwa. Uyu mukobwa kuva yabyarana na Diamond Platnumz ntiyongeye kugwa mu rukundo, uretse mu minsi yashize yavuzwe mu rukundo na Omaley atarahamya ko bakundana. Twigire muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Haravuga abasirikari babiri bari mu bikorwa byo gucunga umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo batahuye imirambo 17 yaciwe imitwe. Iyi mirambo yatahuwe hafi n'umugezi wa Ituri mu gace ka Irumu mu ntara ya Ituri, bikekwa ko ari y'abaturage bagiye bicwa n'imitwe yitwaje intwaro ikorera muri aka gace. Umuyobozi w'umuryango utabara imbabare Croix Rouge muri aka gace David Beiza yavuze ko abarwanyi umutwe wa ADF urwanya leta ya Uganda aribo bashobora kuba barishe aba bantu kuko ariwo urangwa n'ibikorwa byo guca abantu imitwe. Dieudonné Malanga ituye muri aka gace yabwiye ibiro ntaramakuru AFP ko batabashije kumenya imyirondoro y'aba bantu bishwe kuko imirambo yatahuwe yaratangiye kwangirika. Ati kugeza ubu hari imitwe 17 imwe yagiye iboneka mu bwato n'ahandi mu bihuru hafi y'umugezi. Biragoye kumenya abishwe kubera ko imirambo imeze nabi cyane yarangiritse, ariko bashobora kuba ari abaturage bafashwe bugwate bakicwa n'inyeshyamba za ADF. Agace ka Irumu mu majyepfo ya Ituri gahana imbibi n'intara ya Kivu y'Amajyaruguru niko gakunze kwibasirwa n'ibitero bimena amaraso bigabwa ku mutwe wa ADF wagaragajwe n'abajihadiste ba leta ya Kisilamu nk'ishami ryayo muri Afrika yo hagati. Igitero gikomeye giheruka cyitiriwe uyu mutwe ni cyabaye muri Gicurasi gihitana ubuzima bw'abaturage 20 biciwe mu mudugudu wa Monge. Rwose ubona ko ari ibintu bikomeye cyane. Naho muri Sudani y'Epfo intama yakatiwe igifungo cy'imyaka 3. Urukiko rwo muri Sudani y'Epfo rwakatiye igifungo cy'imyaka 3 intama nyuma yo kuyihamya icyaha cyo kwica umugore w'imyaka 45 y'amavuko witwa Adie Chaping agapfa imuvunnye imbavu. Nk'uko Demira yabitangaje kuri wa 28 Gicurasi 2022, umuyobozi wa polisi mu gace ka Lumbek East uyu mugore yiciwemo Meja Elijah Maba yasobanuye ati intama yamuteye yakubise umukecuru mu mbavu ahita apfa. Meja Maba yakomeje avuga ko ubwo iyi ntama yari imaze kwica uyu mugore yahise itabwa muri yombi ifungirwa muri sitasiyo ya polisi. Ati cyo dushinzwe no gutanga umutekano no guhagarika imirwano. Intama yatawe muri yombi kandi ubu iri muri kasho kuri sitasiyo ya polisi. Mu gihe intama yari ifunzwe hitabajwe urwego rw'abacamanza rufite ububasha bwo guhamya cyangwa kugira umwere ukurikiranyweho icyaha, rwanzura ko igomba gufungirwa ku birindiro bya gisirikare mu gihe cy'imyaka 3. Uyu mupolisi yabajijwe impamvu nyiri iyi ntama witwa Duwoni Manyangi Dali atari we wari ukwiye guhanwa mu cyimbo cyayo. Asubiza ko icyaha ari gatozi bityo nyirayo ari umwere imbere y'amategeko. Yagize ati nyirayo ni umwere kandi intama niyo yakoze icyaha, bityo rero iba ikwiye gutabwa muri yombi hanyuma icyaha kikagezwa mu rukiko rugafata umwanzuro. Urukiko rwa
baciye nyirintama inka eshanu zo guha umuryango wa nyakwigendera nk'impozamarira, nubwo Meja Maba yemeza ko icyaha ari gatozi. Ibintu ni hatari cyane kabisa, ntabwo bisanzwe. Naho mu zindi nkuru nuko umukobwa ari mu gahinda ko kubengwa n'umusore wamusabye gukuramo inda inshuro 72 nyuma akishakira isugi. Umukobwa wo muri Zambia ukoresha amazina ya Nana Hema Stella MC Queen ku rubuga rwa Facebook yavuze ko afite agahinda gakomeye ko kubengwa n'umusore bakundanaga wamutaye agashyingiranwa n'undi. Mu butumwa yashyize ku rubuga, uyu mukobwa yavuze ko ababajwe n'umusore bakundanaga baryamana kenshi akamusaba gukuramo inda inshuro 72 zose bikarangira amutaye akishakira undi, bivuga ko ari isugi. Yavugize ati umukunzi wanjye yarantaye ashyingiranwa n'inshuti yanjye y'isugi, nyuma yaho nakuyemo inda inshuro 72 kubw'ubusabe bwe, ndababaye cyane mfite agahinda. Ntabwo byoroshye cyane. Naho mu zindi nkuru nuko umukobwa w'imyaka 16 akurikiranyweho kwica mugenzi we bahanganiye umuhungu. Umunyeshuri w'imyaka 16 wiga mu mwaka wa 2 w'amashuri yisumbuye ari mu maboko ya polisi ndetse aritegura kugezwa imbere y'inkiko ngo aburane ku cyaha aregwa cyo kwica umuntu abigambiriye. Uyu mwana witwa Francisca Hifodi asanzwe yiga ku ishuri rya Nkwadumu Junior High School ahitwa Ankotombla mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Ghana, ari naho bikekwa ko yiciye mugenzi we. Amakuru dukesha adomonline.com avuga ko ku wa mbere w'iki cyumweru aribwo Francisca yarwanya na mugenzi we witwa Afua Kuma wigaga mu mwaka wa 3 bapfa ko Afua yari afitanye umubano udasanzwe n'umukunzi wa Hifodi. Amakuru avuga ko imirwano yaba yakuruwe nuko Afua Kuma yarakajwe na Hifodi wamutukaga amuziza kugirana umubano n'umuhungu bakundana, bikaza kurangira Hifodi ateye Afua icyuma mu gituza. Abandi banyeshuri bari hafi aho batabarije ubuyobozi bw'ikigo bwihutira kugeza Afua Kuma mu bitaro bya leta bya Sefi Wiyaso, ariko bidatinze umukobwa wari ufite imyaka 17 ashiramo umwuka. Kuri ubu Francisca Hifodi ari mu maboko ya polisi mu gihe iperereza ryimbitse rigikomeje kugira ngo ashyikirizwe inkiko. Mu yandi makuru tugenda tugana ku musozo nuko umunyapolitiki wo muri Tanzania w'imyaka 43 witwa Muta wa Katale wari waraburiwe irengero yabonetse yiryamiye mu rugo rw'umugore. Umuryango wa Rwakatare witabaje polisi kubera ko uyu mugabo usanzwe ari umuyobozi ahitwa Kawe yari yaraburiwe irengero kuva muri Gashyantare uyu mwaka. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara na polisi ya Dar es Salaam na RPC CP Jumane Moliro yavuze ko uyu munyapolitiki yabonetse mu rugo rw'umugore mu nkengero za Tabata mu karere ka Ilala. Itangazo rigira riti igipolisi kidasanzwe cya Dar es Salaam cyakoze iperereza maze kibasha kubona uwo mujyanama ku ya 23 Gicurasi mu rugo rw'uwitwa Ashura Ali Matitu w'imyaka 43. Nkuko abapolisi babitangaza, Madamu Matitu utuye Itabata Darajani yatangaje ko Rwakatare ari inshuti ye kuva kera ndetse ngo umubano wabo maze imyaka 10. Yakomeje avuga ko bwana Rwakatare yageze iwe ku ya 19 Gicurasi yasinze cyane kandi akaba yarahagumye kugeza abonwe na polisi. Bivuga ko Rwakatare yaburiwe irengero kuva muri Gashyantare uyu mwaka, bigatuma abantu bamushakisha bakoresheje imbuga nkoranyambaga. Abavandimwe ba Rwakatare n'abagenzi be bafashe hasi hejuru mu kumushakisha, bituma Songolo Minyonge umuyobozi wa Kinondoni asaba itangazamakuru gufasha mu kumushakisha. Reka mbashimire cyane. Izi nizo nkuru zari ziriho zicaracara ku mbuga rwose zigiye zitandukanye. Ni inkuru zidasanzwe, ni inkuru ugomba kumenya rwose zikagufasha kumererwa neza cyane, ukaryoherwa n'inkuru tukugezaho umunsi ku munsi ndetse n'ibiganiro bitandukanye kuri Rise Up Media TV. Utarakora subscribe, ukora subscribe, tujye tubana umunsi ku munsi. Ciao ciao, mukomeze mugire ibihe byiza.